Ese ujya wibaza ku mafaranga abakinnyi ba football baba bahembwa cyangwa se baba batunze mu buzima busanzwe, niba ari abaherwe cyane cyangwa se niba ari abantu bafite amafaranga ari hagati na hagati? Ese ujya wibaza umukinnyi waba ufite amafaranga menshi ari nde? Ese utekereza ko ari Messi, utekereza ko ari Cristiano, utekereza ko ari Mbappe, utekereza ko ari Neymar, utekereza ko ari nde? Ikiganiro cy'umunsi tugiye kubereka top 10 y'abakinnyi bafite amafaranga menshi kabisa, bafite agatubutse, bubatse ikofi. Ntucikwe rero, umukinnyi utekereza yuko yaba ari we uri ku mwanya wa mbere uraza gutungurwa cyane. Ese waba wari uzi yuko umukinnyi wa mbere ufite amafaranga menshi afite amafaranga akubye kabiri igiteranyo cy'abakinnyi 9 bose bamukurikira? Ibyo se waba wari ubizi? Kurikira kabisa ntugire akantu kamwe kagucika, reka tukugezeho top 10 y'abakinnyi bafite amafaranga n'amafaranga batunze, cyangwa se akayabo k'amafaranga kabisa ari mu ikofi yabo. Ntucikwe kabisa. Reka twe gutinda rero, reka duhite dutangira n'umukinnyi uri ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga umukinnyi bita Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario ni umukinnyi wakiniye Real Madrid, ni umunyabigwi wa Real Madrid, ni umulegende wayo. Yayikiniye mu myaka yashize muri za 2000 gutyo, kugera ngira ngo ashobora kuba yarasezeye muri za Real Madrid muri za 2000 hafi na 4 gutyo, muri ibyo bihe za 2005. Icyo gihe kabisa yari umukinnyi ukomeye cyane, ngira ngo muri za 2005 ashobora kuba icyo gihe yarimo ayisohokamo. Gusa ni umukinnyi wayikinyemo kabisa kandi wubatse ibigwi bikomeye cyane. Yari umukinnyi kabisa abantu benshi na n'ubu babonye imikinire ye muri kiriya gihe yayikiniye. Yari umukinnyi ukomeye cyane, ndetse abantu benshi na n'ubu baracyari mu mitwe yabo kuko bamugereranya na ba Ronaldo, ba Ronaldinho, na ba Cristiano Ronaldo, na ba Messi mu buhanga bwe mu mikinire yiwe. Abantu bamubonye muri kiriya gihe kabisa bazi uburyo yakinaga umupira mwiza cyane uryoheye ijisho. Yari rutahizamu kabisa, yambaraga nimero 9, nanjye ndamwibuka neza. Yari umukinnyi mwiza cyane. Uyu mukinnyi rero ubu ngubu yibera iwabo muri Brazil, iwabo kabisa niyo yibera. Akaba atunze akayabo k'amadolari miliyoni 160. Urumva ukuntu ari umukinnyi ufite amafaranga menshi cyane kabisa. Ubu ngubu nyine mu myaka yo hejuru, ubu ngubu yararitayarinze nk'uko muri kumubona aha ngaha ku mafoto kabisa. Ubu ngubu ni umuntu uri mu myaka nyine yo hejuru, muri za 50 n'indi gutyo, ariko urabona yuko ari umuntu kabisa umeze neza, ukomeye. N'aka kayabo k'aya mafaranga kabisa miliyoni 160 z'amadolari y'Amerika, urumva ko ari umuherwe cyane. Ntabwo dutinda rero, reka duhite tujya ku mwanya wa 9. Umwanya wa 9 turahasanga uwo bita Wayne Rooney. Uyu ni umulegende wa Manchester United kabisa, nawe wabiciye bigacika mu myaka yashize. Nanjye ubwanjye ndamwibuka kabisa mu bihe byashize. Ngira ngo yarakinnye cyane kabisa, yakinnye umupira mwiza cyane. Abenshi baramuzi. Uyu nguyu rero nawe muri Manchester United yari umwataka mwiza cyane, ngira ngo yagiye atwarana nayo ibikombe byinshi. Nkeka ko yashobora kuba yatwaranye nayo ibikombe bigera kuri 13. Wayne Rooney rero nawe abenshi baramuzi mu myaka yahashize, imbere ya za 2000 gutyo na 12 gutyo. Yari umukinnyi mwiza cyane kabisa, yakinaga umupira mwiza cyane. Abantu benshi baramuzi. Uyu nawe rero ni umukinnyi ufite amafaranga menshi cyane. Kuri ubu ngubu atunze miliyoni 170 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko nawe afite agatubutse kabisa. Uyu munyabigwi wa Manchester United ubu ngubu kabisa ubu ngubu yararitayarinze, ariko nyine ubu ngubu ngira ngo asigaye ari umupunditi, ari wa muntu nyine usigaye ukora analyse nyine ku bitangazamakuru nyine. Ngira ngo ashobora kuba, nkeka ko ashobora kuba ari umupunditi kuri Sky Sport. Ngira ngo ashobora kuba asigaye yanaliza imikino nyine, ariko ni umunyabigwi kabisa ufite n'amafaranga menshi. Wayne Rooney kabisa niwe ari ku mwanya wa 9 mu bakinnyi bafite amafaranga menshi na miliyoni ziwe z'amadolari zigera ku 170. Ku mwanya wa 8 rero niho tugiye.
turahasanga kabuhariwe Kylian Mbappe. Kylian Mbappe rero nawe ngira ngo muri iyi minsi muramuzi ukuntu arimo arabica bigacika yari ari muri Paris Saint-Germain, ubu ngubu yamaze gusezera yagiye muri Real Madrid nibwo agiye gukomereza ibigwi byiwe, ngira ngo nawe kabisa muri iyi minsi cyangwa se muri iyi myaka ya vuba cyane nawe arimo arigaragaza cyane. Abantu benshi batangiye no kwitega ko kuba yagiye muri Real Madrid noneho igihe cyageze kugira ngo atangire atware za Ballon d'Or. Kylian Mbappe rero nawe nk'umukinnyi muri iyi minsi umeze neza, ntabwo yasigaye inyuma kuko ikipe ya Paris Saint-Germain ayivuyemo imusigiye akayabo kabisa k'amamiliyoni menshi cyane. Ngira ngo imishahara yiwe murayizi muri iyi minsi yavuye muri Paris Saint-Germain, ngira ngo ari guhembwa amafaranga arenga ngira ngo hafi miliyoni y'amayero hari, ngira ngo urumva ko yari afite amafaranga menshi cyane. Aya ni amafaranga aba ari menshi cyane, hamwe rero n'izindi bizinesi abakora no kwamamariza amakampani atandukanye n'ibiki. Uyu mugabo rero cyangwa se uyu musore ukiri mutoya kandi kabisa urimo arigaragaza cyane muri football y'isi muri iki gihe, nawe atunze miliyoni z'amadolari y'Amerika 180. Urumva miliyoni 180 z'amadolari y'Amerika kabisa, urumva yuko afite amafaranga menshi cyane. Uyu musore ukiri muto nkeka yuko nakomeza kwitwara neza no mu gihe kiri imbere ashobora kuzaca agahigo kabisa ko kuba ari mu bakinnyi baciye agahigo ko gutunga amafaranga menshi cyane akiri muto cyane mu bakinnyi ba football. Ngira ngo rero uyu niwe wari ku mwanya wa 8, reka duhite tujya ku mwanya wa 7. Umwanya wa 7 rero turahasanga umugabo w'umunyaswede bita Zlatan Ibrahimovic kabisa yawana. Zlatan Ibrahimovic rero nawe ni umukinnyi kabisa, ari umustriker cyangwa se ari umwataka mwiza cyane, wakiniye amakipe harimo nka za AC Milan, ngira ngo yakiniye na za Inter Milan, akinira Paris Saint-Germain, Manchester United, ngira ngo no muri za LA Galaxy yarakiniye gutyo. Ngira ngo nawe ni umukinnyi muzi mu myaka yashize kabisa, nawe yari umunyabigwi mwiza cyane, nawe yakiniye imikino myinshi cyane, kandi kabisa abantu baramuzi, nawe yagiye aca agahigo muri za UEFA Champions League. Nawe kabisa ni umukinnyi mwiza cyane mu myaka yashize ya vuba cyane kabisa, nawe yari umukinnyi wabicaga bigacika. Uyu mugabo rero umunyaswede nawe afite amafaranga menshi cyane kuko atunze miliyoni z'amadolari y'Amerika 190. Urumva yuko nawe afite agatubutse kabisa kuri miliyoni 190 z'amadolari. Niho ari kabisa ku mwanya wa 7, afite amafaranga menshi cyane kandi nawe ni umucuruzi ukomeye cyane, ni brand ambassador w'amakampani akomeye cyane, ngira ngo muramuzi. Umwanya wa 6 rero niho tugiye turasanga umugabo bita Neymar Junior Santos. Neymar kabisa ngira ngo muramuzi mu myaka vuba cyane, ubu ngubu ho yibereye mu Barabu, ubu ngubu ntihari gushakira amafaranga, ariko n'ubundi nubwo arimo arashakisha afite atari makeya. Neymar rwose muramuzi mu minsi yashize ubwo yavaga muri za Paris Saint-Germain, yaranayimazemo imyaka itari mike cyane nyuma yo kuva yaravuye muri Barcelona. Ariko uyu ni umukinnyi abantu benshi bajya bashidikanya ku mpano yiwe, kuba asa n'ageze mu myaka itagiye kwegera hejuru, nta Ballon d'Or yatwara. Abantu benshi bakibaza ati ese uyu mugabo yari afite impano ikomeye cyane, ubu ngubu akaba asa naho ibya Ballon d'Or byashyizweho akadomo byarangiye kuri we. Ariko ntabwo abikuraho kuba kabisa ari umunyamafaranga menshi cyane, kuko uyu mugabo nawe ahagaze miliyoni 200. Ahagaze amafaranga kabisa ari gusagaho miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko nawe ntabwo ari agafu k'imvugo ari mu ikofi yiwe kabisa. Rero uyu mugabo nawe muramuzi, yagiye atsinda ibitego by'agatangaza, yagiye akina ya mikino nyine no kwigaragaza mu kibuga akina umupira uryoheye ijisho, nubwo akunda kuvunika kenshi cyane kubera style y'imikinire yiwe, ariko nanone
ntabwo bikuraho kabisa kuba ari umukinnyi mwiza wagiye akundwa n'abantu benshi cyane, ngira ngo uyu nguyu nawe ari mu bakinnyi nka batatu bakundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane bakunda no kurangaza igitsina gore, ariko kabisa Neymar nawe ni umukinnyi mwiza cyane, akaba ahagaze miliyoni ziwe rero zisagaho gatoya kuri miliyoni 200 z'amadolari. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umugabo, umwanya wa gatanu turasanga umugabo witwa David Wellan. Uyu ni umugabo rwose nk'uko muri kubibona amaze no gusaza, ariko nanjye rwose natunguwe no gusanga ari kuri uru rutonde nyine nabwo narushaka kuri Wikipedia ndetse na geography.com, ndetse kabisa uyu mugabo nanjye natunguwe no kumusanga kuko njye sinari nanamuzi, ariko murabona yuko nawe ni umugabo usa naho amaze gusaza, ariko nawe urabona ko asazanye ikofi yiwe, ahagaze miliyoni ziwe 210. Uyu mugabo rero yakiniye ikipe ya Blackburn Rovers niyo yakiniye, ndetse na Crewe Alexandra. Urabona ko ni amakipe abantu benshi batagiye bamenya cyane, wasanga yaragiye akomera cyane wenda nko mu myaka yashize, ariko kuri ubu ngubu aya makipe ntabwo ko ari udukipe tutazwi cyane, wenda nka Blackburn Rovers kuri ubu ngubu nibura Blackburn Rovers ubu ngubu isa naho itakivugwa cyane, ariko mu myaka yashize ushobora gusanga ari ikipe yari ikomeye cyane. Uyu nguyu rero murabona ko ari umusaza usazanye ikofi kabisa kuri miliyoni ziwe zisaga 210. Uyu nawe ni umushyerwe nyine usazanye amafaranga, yabaye n'umukinnyi, urumva yuko nawe aracyabarwa nk'umukinnyi, kuko niba ari ko kazi yakoraga gusa cyangwa se ariyo kariyeri yiwe yiganje mu byo yakoze mu buzima bwe, n'ubwo wenda ubu ngubu yaba ari umu businessman cyane, ariko aracyabarwa nk'umuntu wakinnye kandi w'umukinnyi uza ku mwanya wa gatanu mu bantu b'abakinnyi cyangwa se batunze amafaranga menshi cyane, bashobora kuba bayakesha ibintu bya football, wenda nubwo baba higanjemo na business, ariko baba bakibabara nk'abakinnyi ba football. Twagiye tugeze ku mwanya wa 4. Mbere yuko tugera ku mwanya wa 4, ubundi ubwo buriya niba ari ubwa mbere ugeze kwicana urareba ugasanga warakoze subscribe cyane ntayo wakoze, reba nimba utari wayikora uyikore kugira ngo dukomezanye udushyigikire uteye inkunga, cyane ko nta n'ikiguzi biba bisaba, ari ugukora gutyo ukaba udufashije cyangwa se uduteye inkunga yo kugira ngo channel yacu ikomeze ikore cyangwa se itere imbere. Ku mwanya wa 4 rero turahasanga ubu ngubu umugabo urimo urakoresha uwo bita Lionel Messi, ariwo bita David Beckham. David Beckham rero ngira ngo ubu ngubu niwe nyiri ikipe, ubu ngubu Lionel arimo arakinira iyo bita Inter Miami. Ubu ngubu kabisa David Beckham umugabo w'umwongereza cyane kabisa niwe kuri uyu mwanya, tunze miliyoni zigera kuri 450. Abagabo barubatse ikofi kweri miliyoni 450 z'amadolari y'Amerika, niyo ahagaze kabisa uyu mugabo David Beckham. Uyu nawe ni umunyabigwi ukomeye cyane, yakinnye mu Bwongereza cyane, ari umukinnyi ukomeye cyane, ngira ngo muramuzi cyane, ni umunyabigwi ukomeye cyane mu banyabigwi b'imbere cyane ba Manchester United. Mu myaka yashize cyane turamuzi cyane kabisa, uwo bita David Beckham yarahaciye biracika muri za 2005 za 2 gutyo na 7 gutyo, yari umukinnyi ukomeye cyane kabisa. David Beckham ndamwibuka cyane, twambara tujeze twe tukiri abana. David Beckham kabisa yari umukinnyi wica agacika, yari umukinnyi mwiza cyane, abantu bamuzi muri iyo myaka za 2004 kuzamuka aho ngaho gutyo gatoya, yari umukinnyi ukomeye cyane kabisa w'umwongereza. Abantu benshi baramuzi cyane. Uribaza ngo ku mwanya wa 3 hari inde sasa rero? Ku mwanya wa 3 hari umukinnyi mwiza cyane, urakeka arinde? Bamwita kabuhariwe Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kabisa niwe uri ku mwanya wa 3 kabisa, ubu ngubu ho yibereye muri Al Nassr mu Barabu kabisa. Ubu ngubu niho umugabo arimo ararira amafaranga yiwe kabisa. Kabuhariwe uyu mugabo ngira ngo nanabibutse yuko ari umuntu wa mbere ukusanya amafaranga menshi ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo kuri Instagram akurikirwa na miliyoni, ubwo narebaga ejo
yanasanga afite miliyoni zimukurikira 630 hafi n'eshanu. Urumva ukuntu akurikirwa na miliyoni nyinshi. Lionel Messi umukurikira amusumbya hafi miliyoni 100 hafi na 20, ko ngira ngo Lionel Messi akurikirwa na miliyoni 200 gutyo n'eshatu hafi aho ngaho gutyo, miliyoni hafi na 10 gutyo, ari muri 200 hafi na 10, ngira ngo aho ngaho niho Lionel Messi ari akurikira Cristiano umusumbya hafi miliyoni 100 n'imisago gutyo z'aba followers. Cristiano nawe ukurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, urumva ko Instagram amafaranga imuhembwa, shyiraho za Facebook, shyiraho za mbese Meta imuhemba amafaranga menshi cyane ashoboka, ushyireho n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ndetse wibuke ko Cristiano ntagira YouTube channel, ntabwo aba kuri YouTube, ntabwo aba kuri za TikTok, kuko izi mbuga zanze kumwakira, kuko ashobora kuba yateza akavuyo bitewe n'uko abantu bamukurikira. Izi mbuga nkoranyambaga zasanze zitabasha gukontorora nyine abantu bamukurikira, buryo kuba managinga byagorana bitewe n'uko umugabo arakurikiranwa cyane bikomeye cyane kabisa. Uyu mugabo rero nawe uri kuri uyu mwanya ngira ngo wa gatatu, akaba atunze amafaranga ajya kuri miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ni umugabo ufite amafaranga menshi cyane kabisa. Yubatse ikofi, ngira ngo muramuzi cyane, yubatse ikofi mu bintu bijyanye n'ubucuruzi, amahoteli wabo yongeyeho muri za Portugal. Ngira ngo uyu mugabo muranamuzi ko ahagaze Ballon d'Or ziwe 5 kabisa. Urumva yuko ntabwo yoroshye, ntabwo agafuka k'imvugo rimwe mwese, ngira ngo muranamuzi hafi ya mwinse muri aha ngira ngo abakoresha imbuga nkoranyambaga hafi ya mwinshi munamukurikirana. Cristiano Ronaldo kabisa ni umukinnyi mwiza cyane, muramuzi ibyo yagiye akora muri Real Madrid, muramuzi ko atari yoroshye. Mbere yuko ava muri Real Madrid yari umuntu ukomeye cyane, akajya muri Juventus, ava muri Juventus ajya muri Manchester United. Ubwo yavaga muri Manchester United yari yaranavuyemo mbere yuko ajya muri Real Madrid, yari yarayigarutsemo nyine. Urumva yuko nyuma aza kwigira muri Al Nassr, ariho na n'ubu ngubu akiri, ngira ngo murabibona. Cristiano kabisa umukinnyi umwe mu mateka yise utazibagirana kabisa, ari mu bakinnyi beza cyane b'iyi myaka. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga nde ubundi wakanze kuri like, reba ko kabisa waduhaye like nk'umuntu kabisa udushyigikiye, twabweze iki cyegeranyo cyiza cyane. Jye no muri comment tubwire ati ubutaha ndashaka yuko muzankorera icyegeranyo kuri ibi n'ibi, tubwire muri comment kabisa. Kaho narebe niba utakoze subscribe uyikore. Ku mwanya wa kabiri turasanga nde rero, turasanga uwo bita kabuhariwe Lionel Messi. Lionel Messi kabisa ngira ngo muramuzi, ubu ngo yibereye muri Inter Miami, yongiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo nawe yubatse ibigwi bikomeye cyane, rero ubu ngo ahagaze Ballon d'Or ziwe 8. Ibintu bitazapfa kongera kubaho mu mateka y'isi, kubona umukinnyi utwara Ballon d'Or 8. Ndababwiza ukuri kabisa, mu myaka yashize, mbere y'imyaka nka 10 cyangwa 15 byabiguranye ko hari umukinnyi wapfa kugeza no kuri Ballon d'Or 3 cyangwa 4. N'ubu ngo abagabo babona yuko kabisa bubatse izina bakagira naho batwara za Ballon d'Or zikagira mu 8. Uyu mugabo rero ahagaze miliyoni zingahe, miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika niyo Lionel Messi ahagaze kabisa. Uyu mugabo w'umunya-Argentine wubatse ibigwi muri FC Barcelona, ngira ngo ni nawe kipe abantu benshi nta nubwo azajya yibuka ko yakiniye Inter Miami. Ko uyu mugabo kabisa ibigwi yubatse muri FC Barcelona, abantu benshi niho bamuzi cyane, nubwo yaje gukina ngira ngo hafi y'imyaka 2 muri Paris Saint-Germain kabisa, ariko bisa naho ibi bintu bitazibukwa cyane ibyo kuba yarakinye muri Paris Saint-Germain, ariko abantu benshi bamuzi muri FC Barcelona. Ngira ngo ni nawe munyabigwi ukomeye cyane mu bimbere cyane ba FC Barcelona. Uyu mugabo rero akaba atunze izo miliyoni zijya kuri 600 z'idolari. Urumva yuko ni umuntu ukomeye cyane kabisa, na n'ubu kandi aracyayarya, rero nta kina, na n'ubu aracyayakorera, nubwo nyine abagabo bafite ibindi bintu bakora amafaranga benshi cyane mu kwamamaza, bari aba brand ambassadors b'ama company yakomeye cyane. Ntabwo bikora ko n'ubundi bakomeza kubona amafaranga menshi cyane mu bintu bitandukanye, izo za social media n'ibindi byinshi cyane. Kuri miliyoni ziwe 600 rero
uyu mugabo niwe uhagaze. Uribaza ngo ku mwanya wa mbere hari inde? Ese atunze amafaranga angana iki? Uribaza ngo ninde? Bwira kabisa. ngaho tomboza ujye muri comment wandike ngo ku mwanya wa mbere ngo reka nze mubabwire mbamara amatsiko kabisa. Ku mwanya wa mbere turahasanga umukinnyi w'umunya-Brunei bita Faik Bolkiah. Ni umwana ukiri muto cyane rwose, ufite amafaranga menshi cyane kabisa. Akina muri Thailand mu ikipe bita bayita Chonburi FC. Bisa naho iyi kipe nyine, aya makipe niyo muri Thailand. Aya makipe ntabwo aba akomeye cyane, ntabwo abazwi cyane ko muri Aziya iyo ngiyo football yaho itanakurikirwa cyane, wenda uretse nka Arabia Saudite cyangwa se muri biriya bihugu nyine aba Cristiano ubu ngubu barimo gukinamo mu Barabu. Nyine amakipe yaho akomeye ni make cyane. Ayo yikinira mu gakipe bita Chonburi FC ko muri Thailand, akaba akina n'ikipe yitwa ya Brunei nyine. Ni umukinnyi rero ukina nk'umukinnyi uri professionnel nyine, akina ikipe y'igihugu akanakinamo agakipe kita Chonburi FC. Ngira ngo uyu mwana rero rwose ngira ngo aya mafaranga afite ashobora kuba ari igikomangoma cyangwa se ari umwana w'umwami wiyongiye iwabo kabisa. Afite amafaranga agera kuri biliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, miliyaridi 20 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko uyu mutipe afite amafaranga menshi cyane, kandi urabona ko akiri muto cyane, urabona ko akiri umwana, afite amafaranga menshi cyane kabisa. Biratangaje cyane kabisa. Urabona ko ahangaha arimo akora atletisme kabisa. Uyu mukinnyi urabona ko aracyari mutoya, nyamara amafaranga afite nibyo natangiye mbabwira, ni akubye kabiri igiteranyo cy'abakinnyi 9 bamukurikira bose, ahubwo ndetse yanabakuba hafi kane, ko miliyaridi 20. Ntekereza ko guhera kuri Messi kugera ku mukinnyi wa 10 ari we Ronaldo Nazario twabonye ku mwanya wa 10, igiteranyo cyabo yateranyije nta nubwo yajya kuri miliyaridi 10. Urumva ko afite miliyaridi 20, ashobora kuba n'abakubye hafi kane. Urabona ko afite amafaranga menshi cyane kabisa. Uyu mwana ukiri mutoya, ngira ngo uru ni rwo rutonde twari twabateguriye rw'abakinnyi 10 bakize cyangwa se bafite agatubutse muri 2024 kabisa. Abantu b'abakinnyi bafite amafaranga menshi. Ngira ngo wajya muri comment ukatubwira ati muzadukore ku kijyanyo kimeze gutya na gutya, tuzabakora ku byo muzajya muri mwatubwiye cyangwa se mwadusabye n'ibindi bijyana bitandukanye. Reka tuzasubire mu kindi kiganiro aho utaha. Turabashimira.